Watho gwa guthingatithia kuhingurwo kwa irabu guku bururi-ini ukoretwo ugithingatithio kaunti-ini itiganite. Wiro uria ukoretwo ugitwarithio na mbere ni maobitha ugitiri wa wathani wa matura kaunti-ini ici. Kaunti-ini ya Kiambu ene irabu no gukaya marakaya ni undu wa kwagagio ni macibu aria makoretwo makihuthira hinya mukiruku magithingatithia watho uyu. It is the time for us to unite, fight COVID together, because it is our responsibility to make that our people are safe and alive, and also to protect our businesses, which will ultimately be the future of our children and the economy of the Republic of Kenya. Giko gia ica ikuhi ni kia macibu 10 aria maraingirire kirabu-ini kimwe na marabunja thito ya njohi na gucoka guthie nayo, ona matariirie murugamiriri wa kirabu giki. Na wakakuta hakuna mtu anauziwa pombe, wakaitisha funguo ya store, ikakuwa funguo iko hapa, wakaambiwa wangojee, hawakungojea, wakaproceed, wakabreak store. Nigi Boniface Kioko uria ni murugamiriri wa kirabu giki akumithite na njira nene, akiuga macibu matirathingata watho na mitaratara iria magiriire, kuona cibu wa itura riri akoretwo agithie na kumuthagathagia matina o makinya mana. Ndeto iria orite minista wa ugitiri wa thiini Dagitari Fred Matiang'i gukorwo agitacukiria macibu taya makinya ma kiwatho. So hatujakuwa tukiuza pombe, na hata tulishtuka jana kuambiwa wamekuja kuvunja pombe zote, walivunja, walizibeba. Kuringana na Richard Kagiri uria ni muikariri giti wa ene irabu kaunti-ini ino ya Kiambu, augite kuma hindi iria watho wa kuhingurwo kwa irabu warutirwo ni thirikari, makiria ma irabu 50 ni irikitie gubunjwo ni maobitha ya wathani wa matura na kuria maracoka gukua thito ya njohi, ndeto iria iramararaka njira nene. Order ilipotoka ya kufunga baa kutoka kwa rais na kamati ambayo inasimamia COVID-19 ilisema baa zifungwe, lakini haikusema stock yenu mtapeleka wapi. Kwa hivyo watu kurudisha stock yao kwa store, hata kuiacha kwa counter, hakuna kosa lolote. Muradi tu mtu hauzi hiyo pombe. Gukiri uguo Kagiri augite ni mehariirie gutwara mateta kuri thirikari nene na ya county kugerera rugonge rwa guthurima mirutire wira ya maobitha aya, uria utariirio wega ni gatiba ya bururi, kuona amwe makoretwo makimanyamaria na mithingi ya kuhurana na homa ya corona. Oho Kagiri ni athingatite thirikari gukorwo igitariria wega mitaratara iria ibati kurumirirwo hindi iria mihango ya guthurima wendia wa njohi irabu-ini. Sheria ya Kenya ilivyoandikwa, mtu yeyote ambaye anataka kuvuja kwa mtu yeyote anafaa jambo la kwanza aende kotini achukue court order ya kuvunja, lakini wao wanachukua sheria mikononi. Watunza sheria wamekuwa wavuja sheria. Handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.